Dostlar, hosteldan çıktım. Hazır lebe попутка, lebe avtobus, lebe marшрутка. Бишкекке тұрға керек. Yağmur sibelep тұра. Чет погода яқшы өл чолпан атада. Бишкекте яқшырақтыр деп үміттенемін мен. Яқшы болсын енді. Отырдым. Hazır 1,5 saat, apet 1 saat götürüyor gerek. Kaçan kişi jıyla. En kazığı ben bir üzüm. 2 saatte kötü oturgan murt. Yani bunda tağın 5 avtobusu var. Ansa kaçan tula. Şunday kızık haller. Tuttular 2 avtobusga basıp. Hazırek bulgan 7-8 kişi var. Hazır bunda kötüyüz. Şunun işaretleri var iken. Ben topladık hala şunun bir orunda. Dolar arasında. Şöyle itemiz, havalarımız. Arasında şunu demine namaz bilmezke sağanlar. İblis пока всегда. Kayana barsan dağın. Bizning Qil Sharif meşitinin namazlıkları var. Özbekistan'da da, Tajikistan'da da, Kırgızistan'da da bütün yerde göremiyorlarını. Şuna dağın garurlanıp koyam. Bizning Qozon meşitin bütün dünya biledi. Lakin kişilerden soran var, türtüp sorap bu koya deyip. Bu Türkiye deyler, Türkiye değil miydim? Qozon bu, biligiz. Вообще yolga özünüz ben termos alığız. Men mine birinci günden beri termosunu kullanam. Şunday motor yerga tabiatga oturasın, qaragız. Ne kadar motor bunda. Pirojok aldım. Termosta benim kofe. Oturam da rahatlanıp tabiat qarab. Ezerek ertenge oşnaşab alam. Ertenge oş debinde abitqa tava bara endi. Onda görün erişke var. Tavu yılgaları. Dostlar, men kirib Bishkekka qaytdim vokzalda. Men hozir Aleyna неприятный ситуация bo'ldi. Чолпан атадан Bishkekka 400 so'm tura bitindi bilet. Men o'zimning 1000 tengam 1000 so'mni berdim. Значит, потом берермен deb ketdi degan, значит, bo'lmag'ach. Sonundan bitindi bu şoför jüri. Meytem koyarsın benim 600 so'm. Aha deydi degan 500'ünü verdi. Onlar gitti. Tağın qaydır klientler yiyip жүрді bitindi 4 saat. Sondan kelgeç meytem berindi 100'ünü. Olayda sen bir 500'ünü verdin dey. Yok meytem men 1000'ni verdim. Tutandanlar yu bu men ambarlap bardı. Sen tölemedin deyip. Menen çık sen ona dakajer. Birinde bilet bermeyler, birinde ne bermeyler. Şunday неприятный ситуация. Мен қарап, бақайып қарап тұрасың төлемедің деп. Әрбір тиіне қадar төлеп барасың. Жоқ, барыбір қиып қарай. Ben de. Ері қазір вокзалда Бишкек автобусы тұра. Алматы автобусы. Алматы автобусына барып сұрайым. Ату таксистлер 1000 предлагайттелер. Автобус арзанырақ барға Бишкекке. Тұрдық. Бишкек вокзалынан. Barama 250 kilometre, 300 kilometre. Almatı'ga granit sütüre gerek olacak. Dağın bir mertebe Kazakistan'a girecek mi hazır? Kırgızistan granit'den getirmedi o atlasın. Bishkek'ten gidelim de men yürgen meşet sizge Kıraydan kadar alıp çıkmadı. Straykalar. Gelip jettik. Уже Казахстан флагы бар дегенде. Вот. Автобус булгач, киши көп булгач, наверное, акчага кыздырынды. Берер саат көрүп чыкмаса аны. Киргизиядан нравится. Да көлнендилер. Таякта уже биздин Казахстан. Бизни пропустили. Правильно, может даже дизель buluruz. Granitsa'da çıktık, как всегда. Tartışalar, atırışalar. Ucuz buldu. Bir kadın meni degen türtü bitirdi. Bigirek naglı iri bilen kısla meni türtü. Men bana oyağa söyley başladım meytem. Neslesin sen şolay işleysin. Niye şolay tertipsizlenesin? Yok şolay, tegeley şolay tutundu. Şolay türtü söyleyip yürüyündü bu. Вот, meytem. Men video blogum var. Hazır ko'rsatam meytem. Nechik meytem tertipsiz edensin sen.
Yok давай deyip sırası. Peki Allah'dan korkmağaç. Хотя бы videokameraga yazdırıp internette көрсетем дегеш. Sırası tındı. Mujega da yugurip keldi. Katıp kızgına bit indi. İtibar vermeyin de anlattık. Bulay indi deyip. Ben şunday hikmet cemaat. Şunday hikmet. Границаны өттім. Ну, нәрсе керек. Ликнік проблема болмады граница. Тәртіпсіздік болды. Қырғыз жағында, Қазақстан жағында тәртіп нормально еді. Автобусны күттік. Bir 15-20 minut. Аны текшерділер. Қазір автобус тоқтады. Нәрселер күтті. Біз граница қайында уже 40-50 minut қаман кете алмаймыз. Уақыт бара. Барабыз. Украинада biraz savaşlar var. No, опять степь başladı. Dala. Çok kara dalalar. Ben de seviyorum. Kazakistan dalaya ağabeyinde. Dikkat çok giganski. Ülkelerinden sonra onlar. Sayarı bu. Barabız burada elektrostansiyalar durub. Dolada benim jel көп. Jel энергиясы. ДТП болған. Таулар ішінде 2 машина берілген. Бірсінің қалдық пыстықлары. Мында екінші жақта көремейді. Bika basın tavlu yollarda avayaların kutkuruğa doğru gelip nasıl öntünleydi mi? Düşürüm öntünlüyor çünkü bunu bilmiyorum. Bika basın tavlularda tormozlar atkazı bitti. Koştum forulardan sonra. Koşa varabız. Tege ben oktavlardan sayında parla oyunda belki gerek orada. Bu var motoru zıçı. 140 kilometre oldu. Kızın gitti Almatı'ya. Ремонт дороги. Алматинский выпускай кірдік. И запасной yol орнына қояндар. Вообще басудан барады. В прямом смысле басу барады. Дегенде более-менее yol ашқан yer бар енді, но біздің басудан алып кетті біздің. Бәрі кезі Туп-туры басу yolundan avtobusda baranınız var mı? Motor tavlar fonunda. Emin var. Tavlar arasında topladık. Bunda avtobuslar kararız. Вообще көп. Volkswagen'ler, Toyota'lar taşıyorlar Kazakistan'a maşinen. Халық бай мында. Вообще мен қар автобус әлімде тағым бар екен. Барабыз. Мен жүрген Tağlardan ilginç çağına gelip gittik. Şuna hazır kalır gördüğümde şu aptavlar böyle karda aptavlar orada. Almatı'ya da var artık. Biz görüp gelmiştir gene dişimiz. Yalnız karlı tağlar. Ben şu şunday tağlar indi. Bedavaşlar gitti. Dostlar, vokzalda yürüyeyim, avtovokzal. Neyse de problema, simka yok benim. Karşı altırga bir dostum olayga qonaqqa barmoqchi edim. Вот, aның әтisi bilan biz bek yaqin dostlar. Şuna aytam kirib kelib qonaq bo'lib ketirib birga deb o'zi taqdim etdi endi. Bek nastavda etmagan yo'q. Lakin u shaharning chetida turadi. Shaharning chetida 8 diyorum, почти 9 kilometr vokzaldan. Nechaganda borib jetirga. Almashtirga ақшаны обменник yo'q bunda. Taksiga nechik сөйлешерге ekan hozir? Vizalashmalarmi yo'qmi? Shunday turib Almati o'rinlari bo'ylab boramiz. Bizning quyida bir mototsiklet joyga tekshirib tushdi. Ana qayerdan to'xtab, bu yerda bitta tezroq. Bu
Bugün ikinci mertebece kılamdı. Şollarda jırtılıp etken. Doley durmaz, doley de girmeşe bilen problem oldu. Şunday JavaScript'te var bunda. Ritz Carlton degan. Almatı bek zor şehir seziliyor. Stalin içinde görüyoruz ekan. Assalamualaikum dostlar, mine bu Nail. O'zi Shirmishan malay, tomirlari Sarman rayon desang da bo'ladi. Shu ettirib qo'naqqa kirib chiqdik. Nailda bek motorgina qo'naq etdi. Bek ko'rkam bo'ldi. Hali Alloh bersa tag'in chorashirmiz dey. Вот. Tag'in chorsak ko'rsatirman. Jip bo'lacak. Dostlar, buni Almata'nın avtobusunda varasın, qarag'iz shaharda endi tog'lar. Shahar ichida ko'rib turasiz bu motor tog'larni. Burası indi tog'lar. Almata içinde. Bu bir mikrorayonda varam ben. Endi tog'lar bunda. Ey acayip motor. Bunday meşki yapmayabız. Zor meşet. Şoför ete bunun da zo'rog'i bor. Men chiqdim avtobusdan. Hozir boram o'zimni hostelga. До конца barib yetib bo'lmadi, chunki bugun ne? Almatинский marafon kuni ekan. Yartı yo'llar, основной yo'llar yopiq. Shunga butun marshrutlar buzilgan, o'zgargan. Nechik bor shu izlab topamiz hozir. Burada endi 1,5 saatdir shaharning chetida turib Nail. Вот. Shunga narsa aytasim keladi. Shahar bek boy, hakemat boy. Motor, shista, bek yaxshi mashinalar ko'raman bunda. Bunda вообще нашар mashina ko'rinmaydi. Qiymatli mashinalar. Kishilar bek mutlu kiyingan bunda. Вообще bek mutlu kiyingan bittasidan. Вот, bek motor, bek ko'rkam. Hamsi ko'rinmaydi. Prямо ayrılıp turib. Evitinde orta tavlar. Acayip motor. Bir sentralniy yo'ramga yaqinayam endi. Bunda уже marafonistlar ko'rinadi. O'zimda qo'shilrim, no hozirgina bildim, so'ng bildim. Marafon o'zingiz bilasiz, uzunluğu bek zo'r. Veretli men da konsa ko'raman. Har sizga ko'rsataman marafonni. Mana baralar ekranga. Shobalar. Mana birsi shoba, mana ikkinchisi shoba. Давай, брат, salom qozon degan. Etmey birsi degan alpaka. Orib bitganlar. Стояка da жүгірелер. Последний иностранец помітра. Береке банк. Şabalar da şabalar. Жүгіреler de жүгіреler. Şu bir sentralniy yo'llardan birisi. А сколько километров бежит? А по-разному. И 10 кто-то бежит, кто 20, кто какой себе выбирает. Это уже второй круг пошли, значит уже 20-ка пошла, наверное. Второй круг, как gittinler. Ну, зима. Bizning yaxshi shaba. Şu bu yol yapıp basığını aşağı. Politsiyalar oturuyorlar. Çıktım местный. Ничего суммы разовые посещения deyip söyleyişken edip. Российский akşa bilen 615 so'm dostlar. 615 so'm. Bunun kadar beğeni kurgan yok. Bizning разовые посещения, бассейн 150, 200, 250 inkubi deganda. При этом anda sauna, duş basseynida только бассейн и duşxona 615 so'm. Вот kirib yüzüp almoqchiyim. Nasip tugul. Chunki 615 so'mga menim hostel 700 so'm turadi. Bir sutka kirib qo'nib chiqa olaman men. Вот. Qaysi birlar yozalar? Kommentariyada Hazret sen hayır şaka bek akşam yok deb. Hürmetli dostlar, büdjetni shukli bilirga kerak.
Büdjetli şöyle bilmeyen kişiler sonundan bir jumşak orunlarına oturup kalalar. Hem eğer men şutladım iken şol büdjetim men sıyışırga teyir. Şuna dağın şutlap, tertipke salıp koygan ramkalardan çıkmayacağına işe gerek. Sonra men sizge şutlu bir eşekmin. Kazakistan Almatı'da bitin benim. Şu seyahatim. Siz görürsünüz. Neçe sumga neçek sıyışıp bolar şuşunday seyahatini. Deseytesim kile Kazaklar restoranlarını nık yaratalar. Etem bitmeyin degene belek degene şehir bulsun mu? Baribir zor motor restoran. Amında restoran pirat deganni qarag'sin, fot bilan, qarabil bilan. Munda lenen deyberler bor. Şafran bilan qaraydi. Degende restoranlar tura, munda restoranlar tura. Yaratalar restoranlarni. Молодцы. Mene başta bir saatten artık yürüyüm indi. Bir saatte 10 minut oldu. Ne seytesim kele saatte 10 minut boyuna ikinci meşinligine göremeli. Evet. Kazakistan'da şundirak tertip bizim Tatarida kebek mikrorayın sayın meşit salıp aşıkmıyorlar. Moşni zor meşit salıp koyarlar dağın. Şundirak işte halkının ihtiyacın rizalaştıralar. Yani köp bitirip bak meşitler tugul. Zor kapitalni meşitler tura. Hem indi göre alasız. Evet, eli bu zor tugul. Bu atma sitinli belekey meşit deysen de ola bu el joňa bu. Hem şundirak işte. Çünkü bir köp meşit bagаш qora bitireye gerek. Jıldy bitireye gerek. Mullalarına zarpat tule bitireye gerek. Amanda ne sen ama? Bütün de jide. Evet, eli ile namazına vakit var. Namaza kirip bitirme, qarağız bunda. Qur'an ayetleri koyganlar. Evet, Yasindir indi, başka Yasin yok. Bizim halk, bizim halk Yasin yaratar dinde. Bir современный meş patalkları, bir uzunçelikli. Evet, bu kompleks indi. Bunda azizden içe, köbüsünçe var belki zal. Var jumga zallar, zor zallar. Yanında da görünüp tura. Yok bu başka var. Mesela как учебный класс var ama. Учебный orun bu. Bikle. Bu medrese formasında yine kırıp okuyor lazım. Kur'an okudu bilmezsem de şükürlerdir indi. Вот. Dedegin. Удобно, аккуратно. А то көп meşit bulgaç, qora bitirege ağır. Tağın situasiyonunda meşitler көп bulgaç, oralarında ele indi bir teleysin mi teleymisin mi konkurensiya kelip çıga, talaş kelip çıga, fitne çıga, anlaşılmavşanlıklar çıga. Bir meşit, bir fikir, bir tertip, bir norma. Mindelik olay bir anla bitirmeydim, hazır günden gün nıqıra anlay başladım. Evet, şuna dağın tegi 10 minlik şehirde bir zor kapitalli centerde meşit bulsa 4-5 teginde mında meşit koygandan hayırlıraktır dep olayım. Men конечно köp kişi beylenecek, sen dürüst fikir yürütmeysin dep. Siz öz fikiringizde kala alasız, men öz fikirde kala alam. Lakin men 15 yıl boyu imam bolup işledim. Eşki köpünü bilem. 20 yıldan artık din tutam. Hazır neçe köp indi. Şoň aytasym kile tınçlyk, ekonomiýa, tertip ýagyndan 10 000 kişilik bir meşit hayırlyrek. Siz öz fikiringizde kalyňyz, men öz fikirde kalam. Özümni hostelga taýyp baram, dostlar. Köresmi tawlar. Şäherniň gaýsy noktasynda bolsaň dagyn ajaýyp motor tawlaryny göre alasyň. Indi biýik tawlar alar, 6 kilometrli. Şunday motor jerde kişiler tura. Tutelesem Şuşkada var. Almatada. Вот. Şuna qaýır kişi benim kebek şanyp kele. Kazakstanda bütün jerde halaldir. Yok jamaat Şuşkasında satlar, bütün satlar. Nendi gerek. Şuna mında kelsegiz mene spesialny halal dep ýazalar. Halalga kirge tırşagyz. Hadirep bütüsine kerekmi? Bara.
Алматыда реально бүтін жүзде стройка. Әміне менің хостел деп жазылған. Көбігі саңла бітір, несел хотель, несел хостель. Хотель ол қимметлі, условиялар яқшы болған орын енді. Хостель құрметті достар, контейнерлерден сағындар. Хостель ол общага енді грубыған айткенде. Шоңадан да минимальный базовый нелер условия. 2 этажды караватлар, қайбір жерде 3 этажды караватлар да бар. Отанда часто бик моторда, яқтыдан ұрлы да түгіл. Но керіп қонып шағырға бұла енді. Ләкин нәсәз ең яқшысы хостелда әр вақытта да саяхатшылар тоқтай. Алар белән сөйләшеп, фикерләшергә була. Төрле қызыклы идеялар белән алмашып булалар белән. Менә керәбез хәзер. Христианский церковь Агапе, протестантлар ширкәве. Кереп карап чыктым. Менә тегендә православный церковь тора. Моны элекке кинотеатрдан переделали, оказывается. Вот. Мен уйлаган мәчетләрне генә кинотеатрдан переделывать итеп ясыйлар мәллә дип юк. Менә ширкәүдәген мин Себердә эшләгәнем бит инде. Новокузнецк шәһәрендә переделанный кинотеатрдан мәч ясаганнар бит инде. Монда да шулай. Аккуратный мотор ремонт. Теплые полы. Шундай ширкәү. Тәлинкә ашап чыктым әле Аллаһка шөкер. Вот. Хәзер сезгә күрсәтәм бит инде Алматаның метрополитенын. Метрополитен относительно яңа 11-нче елда ачылган диделәр. Бик зур түгел. Әллә 10, әллә 11, әллә 12 станция гына. Шуңа да күреп китербез кайбер станцияларны. Видеога язып күрсәтермен. Миңа да яңалык, сезгә дә яңалык булыр. Станцияга төшетергән җирләре Казандагы кебек. Мин хәзер Сайран микрорайонында. Сайран дигән. Хәзер метрога чыгып барабыз, Алматинский метрополитен. Кеше бик күп йөрми дигән. Транспорт фактически убыточный, но эшләп тора инде. Хәзер күрербез. Бер-ике остановканы күрсәтермен. Хәзер төшәм. Менә метро көтүчеләр. 2 кеше бар, монда 1 кеше бар. Сайран. Мәскәү станциясе, Сарыярка, Бауырҗан, Момошоглы, Алатау, Аузеров, Байконур, Абай, Алмалы, Жебек җылы, Райымбер, Батыр. Ошондый ниләр инде. Менә бу станцияны күреп киттек хәзер. Сайран станциясе. Менә бер линия. Шушындай оформление. Монда купейн шундый ук. Аерым бер нәрсә дә юк. Менә поездда килә бит инде. Bu yakta жилой микрорайон, жаклыйлар инде анда. Хәзер барабыз центрга. Алатау дигәнме? Шу якта. Шундый станция. Монда, кстати, тоже 3 телдә әйтәләр. Ну, аерым моторлар юк. İngilizce, Казакча, Русча. 3-нче станция. Мухтар Аузов исемендәге театр станциясе. Шундый станция. Монда инде мотор иттереп ясалган инде үзенчә. Ну, кеше, опять же, тыркын күренмәй. Әз-мәз генә. Ну, аккуратно инде. Нормально ясалган. Шундый барельефлар бар икән. Менә монда күреп була инде ничек көрәшәләрме, сугышалармы, то ли дошманнар белән, то ли рус уйнап кынамы. Монда гаилә тормышы бит инде, кыз, малай, әнисе уйнап торалар.
Bunda eti soğuşçu, soğuş kazatalar koyasın. Bunda tozu betinde nedir? Yaşlık güç, enerjiye. Bunda biyiler. Bunda nesidir yaslıyorlar. Şunday öğretinden nedir bar elif var. Jirak kararın barıp durmayayım mı? Bayla bu ayında bilen hatun birge düşkenler. Şunday hal. Stansiyasından çıktım. Bunda sirk. Bunda детский парк. Американские горкалар серьезный. Мына фонтаннар мотор. Памятниклар бunda циркачларга. Кишилер отура. Bunda motor аккуратно көрүнөт силер. Нетегинде ней театр зданиясы артта. Казак театры. Бауыржан Батыржан Мейса Калбанын исеми yazılgandır. Uçunduk pamuklar. Anam amançılık da var. Evet, tiyatro binası. Здоровый мотор театр. Вот. Hazır bitinde böyle sırk. Evet, sırk binası bit. Bunda elektrik atraksiyonlar işley başladı. Kişiler yılan koyasın. Tege Amerikanski korkular var. Только bunda üstten tuğul aslan yürüyorlar. Fazla parkını koradım. Vход платный, но несесі қызық. 6000 тенге төлейсің. Где-то жол күні 7000 тенге енді. Бүгін воскресенье. Где-то 1200-1300 сум ақша төлейсің деген. И паркта болған абсолютно любой аттракцион неше мәртебе төлейсің бара аласың. Балаларға 3000 тенге. Біздіңше енді 1600-700 сум. Вообще yaxşı variant на самом деле. Мен өзім қандай білермер, башыма елден объектив. Вот. Шуңа аттракционларны мен бәләге шақтан оқ бек сүйіп бітірмеді. Шуртын колесін жаратайды менді. Көтеріп көрсетейді. Yani ақыралар тігілер. Еленушілер ақыралар. Вот. Ну, бірәсі келіп, жалайтам десе, бұл парк фантазия бек yaxşı орынында. Келіп, жалайтып кете аласыз. Относительно кыйммәт түгел. Devam etем. Опять метроға чыгып кетем. Дальше станцияға барам. Дальше булган биналарны карыйм Алла теләсә. Станцияға чыктык. Станция имени Абая. Станция. Күрсәтәм Абайның үзен. Абай дигән кеше. Yazılmagan indi bende. Kazak şağına köprek. Ну, местный поэт инде, шагыйр, yazıcı, мәгърифәтче. Неожиданно. Әкәмәт uzun. Bu metro бигрәк тирәндә икән, карасаң. Күпме бара кирәк монда. Белмим, бер 100 метр гына барадыр, эскалатор күбрәк булмаса. Менә монда пересечение Назарбаев проспекті белән Абай проспектінің зур урам курслары менә домнар да бар. Монда переход. Мен хәзер барам театр имени Лермонтова, русский театрга. Киреп булсам, может театрда карап китермен. Алтыда бик кызыклы бер фәлсәфәле спектакль бар дип язганнар, билетлар калган булса. Üçüncü fontanlarmı bu? Nerse bu? Mataşa indi, sulağa indi. Neyse ikiden anlaşılır etmeyi. Мен барам, ул буйлап шундай урамнар. Бу инде советский застройка, бик мотор гына ремонттан соң аккуратно мотор ясалган, чиста. Карыйлар да, җыштыралар да. Театр имени Лермонтова. Фонтанда бар әле. Бай пара каралган, ну көз иткән инде, яфраклар кыйга уже. Юрий Померанцев. Хәзер карап китербез.
Лермонтов исемендәге театр, драм театр. Dostlar, benim şadlık. Men bilet aldım. Yolcu dip, seferşi dip. Bana даже скидка yasadılar. Студенческий verdiler bana. Вот. Театр времен Нерона. Шундай подземкада neler var. Граффитилар, бик мотор ясалган. Аккуратно гына. Milli muzikalar kabızganlar burada. Milli jırlar. Ben de торговый точка yok. Big интересно. Bundan ben hazır. Biten bitinde komplekska. Nedir? Kartlar koştular. Big motor, fontanlar bilen orunlar bilen bulgan kompleks tip. Ben korup bitiririz endi. Ne kadar motor mekan bu. Fakat birinci fontangan ayrımında. Kene. Şu yol bitinde var. Onu yaptırıp vereyim bunu direkt Kaleska'da. Şöyle monumentalный bir komplekska barabız endi. Evet, kız ciddi. Bana тоже soğuttu. Kulda kurttu benim. 9'u buladı soğutar eskigina. Pek uzunca pогода. Evet. Qarayız Қазақстан'da. Motor kılıçların birsin. Şunday dom правительстводар indi bu. Orta tavlar, görüyorsunuz mu? Başını tavlar, zor üzler. Hazırda da var biz. Tili başını konup duramında. Bunda indi. Şunday arkitektura. Fontanlar. Dağlar fonunda. Nüşeter göstergen bitinde bu kompleks. Hazır yakınlanarak barıp kararız. Baryelyefler yasalgan Kazaklar tarihinden bir merapiyeti baramsın burada. Halk jıyılgan. Mesela hazırlaylar. Kapılı bayram buladır indidir. Almatı marafon bulgan indi boş bitken. Jıyıştıralar. Bugün bit marafon buldu. Şimdi ürünler indi. Çıkmadır. İşte menevuz bundan lider gruppa поддержка jıyılgan. Şimdi haller. Şimdi motor здание bitindi, управление. Hem de söylesin diye marşı tarafında. Tık diş. Bizden jigitler kelgen bunda. Siz jogal жүрüsüz. Kim izleysiz? 116 region. Şunday haller. Şutka tugul, kayda gına jürmeyim. Tatarsa regionun şastı görem. Bizdekiler yogalıp kalmayan gül yürüp duralar. Ne başında görüyoruz hazır. Bunda kaskatlı fontanlar var. Yakınlık günü alıp çöler bunda. Tegde zorak fontan. Hem bunda bitinde көп kişi biletirgen Almata'nın en знаменитый зданиясы. Bandık зданиясы bu gaz зданиясы mı? O ne indi? Знаменитый bina. Koyacakız. Bir simbol indi Almata'nın. Bir parkıvay zona bulurga tiyişiydi kartta. Nonda ремонт bara şuna. Jol yok degen. Yol yok. Mine kadar Центральный muzeyga kelip jittim. Ko'rsatam sizga. Shunday massivniy здание. Bek zo'r ko'rinadi. Bek mощный yasaganlar. Qozog'istonda umuman gaz ko'p bo'lgach aqshalari da ko'p. Shunga territoriyalarni yasau, parkoviy zonalarni yasau unda bek yaratalar. Bütün жерде de bek удачно, bek motor ko'rinadi. Особенно bit men sizga qabatlab aytam, shodu menga Turkiston. Turkistonda valli krutoy arxitektorlar ishlaganında. Şul kadar kruto ishlangan bit narsa. Kirdik.
Karağısın indi kupol. Ay Allah'ım rahmet indi motor kupol. Esi yazıyor yaratalarda indi kupollardı. Şekarlı kupol. Ничек ясағына қараңыз. Мында ярмарка бар, кстати, Средний Азиядан жиылғандар, бүтін Средний Азия келген мында. Әйберлер сатылар, анысы тоже көріп кетербіз. Қазір өзіміздің танышуынан башлаймыз. Жалбыз гармония нәрселер қазақ нейін ойнап отыр инструментін. Мында түрлі dinozavrların suyakları bütün табылған Қазақстан территориясында. Вот. О, міне мында недер? Китнің қабырғасы бұл. Спинной сүйектері. Вот позвоночник. Мощный. Оның сүйектері. Мына қолы ұстыңдар. Мында сүйек, мында сүйек. Мында енді уже орта ғасыр тирелері вақытлар. Әне Түркістан. Ямса қызық нәрсе. Чөнки бұл 7-ші ғасырдағы пішін бронзовый шлем. Қараңыз, ничекке салған. Теге біріншілеріне қарадым, мында енді қазір ярмарка. Рукоделие мастер. Мастерларының әйберлері. Кімдер саған? Бәтейлер, сумкалар, портмонитлар. Бек көп түрлі әйберлер. Мені көп қызықтыра береді. Міне Қазақстанның картасы. Ташлар. Сізді ясап тұралар бүтінсі. Тыршалар. Бек яқшы кіші нәрселер ясағаш. Әр кіші өзі нәрселер производителерге берге тиіш. Нидер продукт берге тиіш біз бұл дүнияға. Вот. Көресіз енді. Арал, Урал деген шағай, Уральск, Атырау, Ақтау, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Ақтөбе, Арал, Шалқар, Астана, Қарағанды, Алматы. Мында мен рельефінде көріп бұла. Алматыда ең зор таулар. Семей қойында зор таулар бар. Вот. Мен бітінде Шымкентта болдым, Түркістан, Қызылорда, Арал, Шалқар, Ақтөбеде болдым. Шой жүріп шықтым. Қазір болдым. Міне бұл Алматы яғанда енді. Тарасқа өтіп кеттім. Тарасқа кірдім. Милли киімдері, милли инструментлар. Мында тоже киімдер, шапандар, намаздықлар. Шой түрлі әйберлер бітінде. Мында балаларының, қатын қызларының киімдері. Коверлар. Милли киімдер мында кет. Что-то бұл отар милли киімді шағын. Бізнікіні. Яқынақ барып қарайық, тұтыр тұғыр мекен. Мені неге де бар, юрта да бар мында. 4 Камзол деген. Алматы 74-ші елға. Но біздің татарнағынан ақшаған еді бұл. Әйте түркі халықлар примерно бір фасонда бір рәуште киінгендер. Қазірдеген Қорасан бек ұқсас киімдер. Мында тұқыма бір отыру шәбі қызлар производствода бизнес мөтеттелер. Бизнесмендер. Жужынды юрты іші. Көраласыз бетінде. Ерлер бар мұнда, сандықлар, караватлар. Бек баки юрты. Украшениялар. Бабай нұққа сөйле отыра. Ничектен жол барға керек екен. Седлолар бар. Насу керек бой. Капиталын жасалған жол тұрап тұра. Оттан да қиметтіріп тұрғандар бұл седло. Мында нелер, соғыш құралдары. Көріласыз оқлар, қылышлар. Мына можно даже тарихидер. Долас.
Yok, bu eski değil. Rekonstruksiya. Может eskidir. Вот, менімсе eski. 18-ci ғасыр деген. Şunday motor diyor. Оружие. Значит, картинада молла келіп дұға қылып отыралар. Oyunda советский шырлар көбірек. Қазір уже картинный галереялар көбірек кете бағай. Түрлі рәсімдер. Мына ярмарка жиылған. Жіктер үшінші тұрға көтергендер. Пушкалар. Не деген техника жоқ. Совет жүрді бар мұнда. Менің әбешлеген трактор. Шуның тракторда жүрген. Вот. Совет формасы. Соғыштан үзік. Міне қазақ жігіті. Фашистларға қарсы бара. Міне геройлар Қазақстаннан. Түрлі диаспоралар, корейслар, неміслер, руслар, украинецлар, поляклар, неміслер, Қазақстан жаушылар, ұйғырлар. И білесің, самый қызығы нәрсе. Қазақ тілінде множественное число көплек саны татар тіліндегі лар деп түгіл, тар, дар деп біті. Қарағыз. Неміслер түгіл, немістер. Поляклар түгіл, поляктар. Орыслар түгіл, орыстар. Тар деп біті. Қарағыз. Например, Дунган, Дунгандар, Дунганлар. Біз бітті. Қарақалпақтарлар. Но татарлар бары кіріп қысылып татартар деп yazбаймыз, татарлар деп яздырғанда міне қараңыз. Үзбектер түгіл, үзбектер. Түрікмендер түгіл, түрікмендер. Видать, бары нендер біздің агент жүребі ғой. Танышқаны, хитарғын айттырып, түнлі татартарны өзгертіп, татарларға айландырған. Мұны сөйтім, молодцы. Башқалар дер, дар деп бітселер. Біздікілер, біздіңке лар деп бітелер. Мұнда специальный орында бар отырып, күні қой аласың. Шындай ролигенде. Бек қызық, кстати, ролик. Интересно. Качественно түшірілген. Мен 4-ші этажда соғыш қаралылары, тарихи бірлер. Вот. Кімге қызық келіп қой алайын, мұндай музейлер бүтін жерде бар. Бұларын яратам, шоңа что-то зависает кәмін музейді әлі. Бүтін коверларын қарап шықмадым. Коверлар тоже бик мотор, бик интересный. Честь еткені бек қызық коверлар мұнда. Но ярты сағаттан театр башлана. Соңға қалдырға ярамай. Әлі ошамаған бір бутерброд болса алып шабырға керек. Келем енді хаман жинштар бітіре алмайнар әлі мұнда. Юл хаман жабық. Вот. Оташалар енді, жиялар. Музейде неге театрға жырлайлар. Artık zor değil, çünkü bu Rusский театр, а Казахский театр огромный. Так сейчас orta zalda yok. Ну, neyse. Sen bu şu biletini alasındağın arttan, kötüp durasındağın motorun kol turasın indi. Bu adetini barağızda biledir indi. Как страшно умирать! Тебе сказал Цезарь.
Почему же ты боишься того, о чем не знаешь? Не лучше ли понять? Намеки нет. Был убит британец. Вчера умерла Попея Сабин. Как я любил мою Попею Сабин. Как я... Театрдан çıktım. Bek интересный oldu, bek tarihi oldu. Все, koytarak gerek hazır. Saat 9'u çekip durdum. Antonlar işley.